YOUPI! There are 12 vowels in the Haitian Creole alphabet, which are A, un, e, I, o, on, ou, un, ri. We are going to learn about the Haitian Creole vowel A. YOUPI accompagné Anna dans magasin la villa. Anna wè yon pantalon noir, li content parce que li gen yon bel maillot marron pâle pour mette ak li. Li montre YOUPI li et YOUPI di li admire koule sa. Anna entre dans yon chambre pour li mesire pantalon wan. Le li ale, li montre YOUPI pantalon wan, li wè li à l'envers. Yo tous les deux tombe ri. Anna ale nan kazier a, li achete pantalon wan, YOUPI ak Anna te pase yon journée agréable en joie. Kounye ya, an nou gade sa ou te apprendre de ti histoire sa. Ki moun YOUPI te accompagné nan magasin? YOUPI te accompagné Anna nan magasin. Ki couleur pantalon Anna te achete a? Anna te achete yon pantalon noir. Comment journée YOUPI ak Anna te passé? Yo te passé yon journée agréable en joie.